Maya payabak po kaya naman. Kingal do iti pagmasosyanan ng Indon Santa Iglesia, ing sanunidad ng San Jose, esposo ng Juan Abirhen Maria. Kambeda po din kaya katamong pasariling kapag nasan kaniting misa, yabetala naman po din makatuking intentions. Kapasalamatan na po di Sister Luciel Sawal, Sister Minerva Laos, Sister Belina Katikbak, Mayor Teddy and Mrs. February Tumang and family, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Ferdinand and Myrna Leasing, Joe and Rose Trentino and family, Camille David. Kapasalamatan na naman din mga masusiking ano ng kabitan, John Carlo Patakutan. Special intention, deeds Elito David and family, Maria Lorena Pamikuan, Rita Escoya, Villamor and Rosalina Tolentino and family. Para king kapaldanan dari Elmirong Kilyo, Arceli Pangan, Angelina Lising, Angel Pajardo, Belia Trinidad, Bianca Marie Santiago, Josephine Gatus, Joy Manalo, Remigi Mateo. Para king galananggang kapainawon ning kaladwa dari Domingo Senior, Lisel, Domingo Junior, Elvira, Charles, Monsignor Aquilino, Luisa, Wilma, Cristina, Maximino, Pablo, Jesus, Maria Angela, Rosenda, Gabi, Felino, Pope Benedict XVI, at ting maldang kaladwa king purgatorio. Makiramdam kayo, ngayon oras, ng oras sa karapat-dapat. Ngayon magdoing kaligtasan, magbalik ka na luping Diyos. Pangilagad ng makarapat, na namang bagay ang makataki. Magigit ako mong kasuluan, alalang sa binanupaman. Makiramdam kayo, ngayon ay oras, ng oras sa karapat-dapat. Ngayon ay nagdoning kaligtasan, magbalik ka na Miti puntam kiragyunig pam poning anak ang poning banal Espiritu. Amen. Ing grasya at kapayapaan ng ginutang Yeso Kristo, ing lugod ng igpa, at ing pamakiyagum ng banal Espiritu, mantabi sa kayungan. At kay kanting murin, Maya pa abak po kayakungan. Kanitingal do ing Santa Iglesia pagmasosyane, ing solemnidad ng San Jose, Patriarka at talapanwado na ning Santa Iglesia. Ipaniga po tamo nakapamilatan ng kayang mismong kasopan, ipagduwado na katamo sana kareng sa bilang marok. Kapatad siyang tadaring kaya katang kasalanan, batang mga intulid magmasusi, karating banal na misteryo. Ginoo ikayong memili kang Jose, ban matupad ing pangako mo kang aring David, Ginoo pakadulo. Ginubirian mong isa Jose, yang lumingap keko, ba kaming mika limbawa, king ganap padugod, at kapamintuan, Kristo pakadulo. Ginoo ikayong migkadob kasalpantayanan at kapanayan kang Abraham at kang Jose, Ginoo pakadulo. Ing Dios sa lubos mayupaya pakaduluan nakatamo,
at king pangapatawad da rin kasalanan tamo, idala na kata sana king bie aranganga. Amen. Kapayapan ka ring taong kayang kanuguran. Ginong Diyos sa rining banwa, Diyos ipangayupaya sa sampan pasalamatan. Manalangin tamo, o igpaming mayupaya, pigkatiwala mi ing talapagligtas mi, king pamaningat ng San Jose, king saop din kayang panalangin, manatili asanang susuyo ing kaya kang iglesia, king ginunang Heso Kristo, amabye at magari kang bemot ning banade Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang iba't king kadwa ng librong Samuel. Kimbing ito, nga naning ginukang natan, puntalan mi talasuyo kong i-David, at sabihan mo king pasabi ko, inganting kaniti. Aliwai ka ing mitalakad, kin templong pitok nang ko. Potang matena ka, at mikot-kot king kutkutan da ring makatuwa mo. Gawan kay ngari, ing metong karing anak mong lalaki, at gawang king matatag, ing kayariana. Ya ing mitalakad king templo, para kanako, at papanatilyan ke king kapilan paman, ing trono ng luluklukan. Ako ing maging tatana, at yan naman ing maging anako. Nung mi kasalaya, pareusan king antimo, ing pamamarusa na, ning metong atata, king anak ng mi kasala. Manatiliya ing kekang pamilya, at ing kekang kayarian. Manatiliya ing kekang trono, king kapilan paman. Amano ning Ginoo. Ing anak ng David, niya kapilan man. Parati kong idalit, o Ginoo, inlugod mong ekukupas. Ibalita ko ing katapatan mo, king kapilan paman. Uli
uling alang kayangganan ing lugod mo, ing katapatan mo, matatagya, anti, ing banwa. Nga nang sinabi, ating kasunduan agewa ko, king kakong pinili, penga ko kang David, at alasuyo ko, king inlahi na, kakuyang papanatin yan, ari kapilanman, at ing kayariana, eya miwakasan. Kanako sabiano, ika ing tatako at Diyos ko, ika ing talaingat at talapagligtas ko, paratikin tuparan, ing pangakong binye ko, at ing kasunduan mi, manatiliya. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, Karigtao, Roma. Pengako na ning Diyos kang Abraham at karinglahi na king hingyatu maging bandine. Miya-biyaya iting pangako, e uli na ning pamaminto ng Abraham, king kautusan. Nune uli ning meniwalayo at tinggam neng banal ning Diyos. Inya makatalakad ing pangako, king kasalpantayanan, ban magkilala, king ing pangako metong yang grasya, at babiyan ng alangbayan ning Diyos, at makasadyo para karing sablang lahi ng Abraham. Emo karetang maminto, king kautusan, nune pati na karetang ating kasalpantayanan, akalupa ng Abraham. Tatatayangan ni Abraham, antimo ing sasabyaning kasulatan. Pepalirian na kang tatandaka, daring dakal abansa, wa tatatayangan ni Abraham. King arapaning Diyos, nung keno binili na ing kasalpantayanan na, ing Diyos, kapasubling me, karingmete, at mumutos, king pangalto na ring bagay, at esadyang makalto. Agyamang balo mo, alang kapadyarian, itang panenaya ng Abraham, menaya pamurin at meniwala. At king antikaniting paralan, malyariyang tatadaring dakal abansa, antimo ing may pangako kayo, kanitang misan. Dinglayi mo, maging kasing dakaldala ring batwin. Uli na niti, king kapamilataning kasalpantayanan na, metanggap yang banan kig Diyos. Ama nung Ginoo. Salamat, King Diyos. Kapalad daw retang king templo mong manuknangan, kaya ka magkanta ng kapuryan, aalang kawakasan. Ingginuman tabeya kaya kayo, at kay kang timurin. pamipasyag king maya pabalita,
agpang kang Mateo. Jacob, yay tata ng Jose, ay asawa ng Maria. I Maria, yay ima ng Jesus, amayawos Kristo. Anti kaniting pangabait ng Yeso Kristo. I Mariang imana ti Jose, at tinlang pamitangwanan kasal. Bayura ikwang mi kasal, mayakit king Maria mabuktot ne. Iti milyari king upaya ning banal Espiritu. Jose ang maging asawa na metong yang banal na tao, at ene buring misalbag ang Marine Maria. Inya binalak ng kawanyanan niya mong lihim. Kabang isipan ning makanyan, pepakit yakeya king paninap ing metong ayang hel ning Gino, nga na, Jose, anahin ng David, e katatakot balawsnan pakasalan ni Maria, uling kaglina milyarya, king kapamilatanan ning upaya ning banal Espiritu. Ibait ne ing metong ayanak a lalaki, at ausan meng Jesus, uling ya ing magligtas king balen na, king pamikasalana. Iyang migising ya Jose, ti parana ingutos na ning anghel ning Gino. Ing mayap ng balita ning kayakatang kaligtasan. Mayap abak po kaya kayungan. Kanitingal do ing Santa Iglesia pagmasosyan ning solemnidad ng San Jose a Patriarka. Siguro po magtaka ko po bakit ngeni o tenapon. Isto yung Domingo na po ning Quaresma o yung mismong piyesta, dudugpaya king Domingo na ning Quaresma, anjang nanuya pa mang piyesta, may apagmasosyan king kilob na ning Domingo dareng Quaresma, uling ka ring pamituki-tuki dareng king liturhiya, mas matas ya ing Domingo na ning Quaresma kesa ka ring sabla-sablang fiesta. Anjang fiesta ne pa ning Indong Birhen Maria, lilipat ya naman ka ring tutuki ng aldo ke bukasan ring mismong kapiestan adug pa kaya. Kaya kaniting aldo ing Santa Iglesia pagmasosyane ing kapiesta ng San Jose. Metong po ka rin makapagtaka, ekbado nung pansin nyo, it spells a big difference. Potang metong abage, for public consumption niya, ang popang for private use niya. Ek po ba nung pansinan nyo po ita? It spells a big difference. Potang metong pang public consumption niya, ating metong naman pang private use siya. Lawan niyo po, potang mag-aral ka king public, nano na mo itsura da na ring libro da ring king public. Nano na mo po itsura ring libro da ring king public. May nga pirat-pirat na la, may nga sira-sira na la, puro lang sulat-sulat, kulang nala siguro papel o tinang mawalang pahina kareda, ala ni posible tang mismong front page na uling may wala niya naman. Pero nung personal may nanuya, Diyos ko, maingat ya paking sablang bage, potang kabus ni mo akit mulo pa yamang bayo, bala mo may man gagamitan, man halos may busni-busni, ing mismong page na ning metong personal a libro. Makanyan mo rin, nung lawan nyo mo po ing luklukan daring king public, makanano mo rin. Ring luklukan daring estudyante king public, makanano da. Diyos ko, nung karakal drawing, nung karakal may nga markang panganya ng dadaring mismong anak, o kaya nung adi makanta, king lalam manakit ka, marakal bubble gum. O nung marakal bubble gum, may nga lako na tornilyo, may nga sira-sira na da. Pero nung private yung makananuya, akit mo malinis siya.
At kay Batnanita, eya mo malinis, siguradong well-maintained ya itang mismong gamit. O, muntata po keng CR, mabangi pong bagya. Nung munta ka rin mismong public CR, na anong akit mo king public CR? Nang karinat, mabangi. Pero nung munta ka king private CR, ay Diyos ko, pagkabanglo-banglo, dyan depang perfume, edemo dyan perfume, siguradong malinis ing ega na gana, alakang akit makanabong buwak, at alaka namang akit na kadat-kadat. Uling makaninipin po talaga siguro ne. Potang eyake ka, may pagmalasakitan. Potang eyake ka, alakang masabal. Potang eyake ka, alakang maragul alingap, karetang bage-bage, na edake ka. Pero nung kekala, maingat ka at malingap ka. Kaluguran kong kapatad, kaniting kapiesta ng San Jose, ining akit tamong mayap kaya. Anak niya po ba yung ginutang Jesucristo? San Jose, anak niya po ba yung ginutamong Jesucristo? Anak niya po ba? Adine. Uling kasing makianak king ginutang Jesucristo, piningig pang at king banwa. King Ebanghelyo nga naping mesabi, may buktot kay Maria, agpangmurin king mismong banal Espiritu. Ene anak Jose, ing ginutamong Jesucristo, pero meging foster parent ya, meging foster father ya, at nanong gewa na, ene gewang adiwa kaya, ene gewang ene karaya, ene trinatong malawot kaya, nune nanong gewa na, inang kineng anting lamana, inang kineng anting dayana, pe kamalane, digurane, at liningap ne ing anak ape panibala na kaya ni nga pong Ginoo. Kaya nanong akit tamo kang San Jose, more than being a good father, he is also a good steward. Mayap yang katiwala, mayap yang mi panibalan. Uling nung nanuman ing mi papanibalan kaya, dilingapan ng masalese, at mo dilingapan masalese, pagmalasakita na at pagmasabala na. At iniya po yung panagkat na kayakatamo ni kapag masasya ng San Jose. Sana kalupa na, we would also become a good stewards. Maging mayap tamo rin sanang katiwala, maging mayap tamo rin sanang talapanibala, karetang miyayariwang pigkadob na kayakatamo ng Ginoo. Mapa-biyeya man yan, mapa-anak yo man rin, mapapibandyan yaman yan, o nano yamang bagi apig kadob na kaya kaninga pong Ginoo, sana pagmalasakitan me, at king kaya kang pamagmalasakit, mumo sana isipan na kaya kaya. Sana king kaya kang pamagmalasakit, isipan mo mo rin, nung makananuyang maging maragul, adalan ing mi pagkadob kaya ka, ban maging grasya yan naman, para ka rin nga diwang tao. Uling potang makantay kaya katamong depat, at tutularan tayo sa Jose king kayang alimbawa, apapakyapusan tayo king kayang mismong pamagiging tata, at apapakyapusan tayo naman king pamagiging mayap at talapanibala. Nyening kutang ko po kaya kayo, mayap ko po bang talapanibala? Nung penibala na kang nanumang bagay ni nga pong Ginoo, makananiyo po panibalan, ating masabal, ating malasakit, o kadupa da rin king pang-public consumption, alatang pakyalam, etala pagmasabalan, at etala pagmalasakitan. Sana kadupa ng San Jose, maging modelo tamong, maya patada panibada. Talakad tapo. Karing balang kayadwa na ning pakibat tamo, sasalpantaya ko. At kay Jesucristo na kabugtungan
nagtitipaya ni Banal na Espiritu, ibay ka sa Santa Maria Virgen, linasalan ng payang Poncio Pilato, lipapo king Cruz Medre at Likupukut, tinipaya ka rin Mete, king Katualdo, Silvia Mete, Pepe ka sa Banua, makatulungan ng Diyos, ipang mayupaya at tutulong. Iba't ka rin magbalik ka naman ng Keti, bago kong ka rin mabiyempo ng mga sasalpat tayo kung king Banal na Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pangsamak ding Santo, king pangpatawad na rin kasalanan, king pangasubirang miyaging Mete, at king biyalananga. Kareng balang kayadwanan ing pakibata mo, ginumamaos keke ka. Ginoo mamawas kete. Parating Santa Iglesia, ban kapamilatan ding panalangin ng Jose, agkayang patron at talapaglualo, ding kayang pamuntok, manatili ng tapat at talaingat ning mistikong katawan ng Kristo. Ipanalangin taging Ginoo. Ginoo mamawas kete. Para ka ring pamuntok ning bansa, maging uliranda sana ang pamuntok ning banal a pamilya ng Nazaret, agad da sanang gagampanan, ingadwaning siwala ring memanet, ang timonong makananong Yose, agad nang tutuparan, ing kaburyaning Diyos, ipanalangin taking Ginoo. Ginumamaos keke ka. Para ka ring talapagobra at magobra, maging mayap at tapat na sanang talasuyo ng Diyos at ning karelang balen, apagkatiwalan at adake ing panyulong king agrikultura at industriya ning kiyakatang bansa, ipanalangin taking Ginoo. Ginumamaos keke ka. Para kiyakatangan, maging talatay ta sana at uliran San Jose, sukat ning dieta mo, bata nga paintuliran mate, antimoya, karing takdedar Jesus at ilang Maria, at akan tamtamo ing biyalananga, ipanalangin taking Ginoo. Ginumamaos keke ka. Ngeni at doon tamo po yung sarili tang kapagnasan. Ipagkalumusan ng keking kayadwanan, alang-alang kang San Jose, kekang tapat at alasuyo, kabang pagmasusyan meeting maligayan ng kapiestan, itiyadwan meeting kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Amen.
Manalangin kayo, kaluguran kong kapatid, baning kanako at rengke kayong dawon, maging katanggap-tanggap na harapan ng Diyos, sigpang lubos mayupaya. Anggapan na sa niyang binutong daw, karigamat mo, kikapurin kaligaya na yan lalagadu, hindi kataming kasaplala at magbilog ng Santa Iglesia. O igpaming migdalang kambening alang makapasubading lugod, isa no se iningat ne ingke kang anak, amibait king Birhen Maria. Asiwanda na kamansana, king kang altar, kambeding dadise puso. Itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabeya ke kayo, At kay kantimuri. iat nayo ring puso yo, Kaya't na, pasalamatan tayong Diyos sa ginuta mo. Tunepin karapat dapat at matuli ding pasalamatan da kang parati at numan karinoig pa Diyos king alanganggat dubos mayupaya. Ngening parang alan mi San Jose, birian mo yung miyabeya king wana Birhen Maria Jose, aayasahan mo king katapatan, banatingig pang lumingap king balayan ang makayagom king kekang anak. King kayo payaning banade Espiritu bait neneng Birhen Maria ing pakamalan mong anak, at para karela meging malingap ya kapamilatan ning pamanwado na. Udinita kambering sablang koro ring angeles karin banwa, daradit ming kaya kang ligaya, alang tuknang ngaming ang kakanta. Tunay kapin banaloig pay king panibataning sablang kabanalan, udinita pagparalampumi, pabanalan mo, sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya, ning ginuming Yesu Kristo. Bayami daon kusang lub king pamaylas at kamatayan, kinwaning tinapi at pepasalamat iyakeka, pirasonet binyene ka rin kayang disipulos at ngana, kuanan iti kongan at kananye, uling iti ang katawan ko, amidawan para kaya kayo. Makanyan mo naman kay baning apunan, kinwaning kalis, pasibayo pe pasalamatan at pinuri, dinwang ning kalis karing kayang disipulos at ngana, kuanan iti kongan at minum ko kaniti, uling iting kalis ning daya, kuing daya ning bayon po nalangangang tipan, amibubu para kaya kayong pon para kareng sabla, ban keta mi patawaran na rin kasalanan, daptan yu iti king pamigagana kayo kanako. Misteryo ning kasalpantayanan.
Inyangin ning gaganakan mi oig paing kamatayan at pamanyobri ng mebian ning anak mo. Daraon miya kaya kay ting tinapyan ning biyating kadis ning kadigtasan. Lan ming pasalamatan kaya kayong pepadyarian mo kaming matampang tada kadarapan mo. Ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo king kaming ansanang misudo-sudo. King katawan at dayang Kristo tipuna na kami ang timong metong ning banal na Espiritu. Ganakan me oig paing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu. Ban mi ganap yaking lugod. Kambe ng Francisco kaya kaming papay, Florentino kaya kaming obispo at ding sablang pari. Ganakan mo na naman ding kapatad ming pepaynawan at maninayang subling mi at ding sablang miyang unabye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan. Pakaduluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king biye alanganga. Ban kaya ben ng Maria yung Birhenin doning Diyos, kaya ben ng San Jose kayang esposo, ring apostol at ding sablang banal, at inupad king malmong kaburian king kaya kabaning panawon, purian dakat padigayan kapamilatan ng Jesucristong kaya kang anak. King kapamilatana, kamben at kaya, igpang mayupayang tutu, kagum ning banal na Espiritu, pupurian dakat parangadan manggaman king alanganga. Ngeniking mit mong kapanadigan at dugod maus, taking pa karingamanong tiro ng Yesus kaya katamo. Ikabus mo kami o Ginoo king sablang marok, madugod mong pagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupaning pakadudo mo, parati king mikabus king kasalanan at miligtas king sablang kaligadigan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo ang kaya kaming talapangabos. O ginuming Yeso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostoles, ing kapayapan lakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo, sa babalikdan din kasalanan mi. Nune, lawan mo yung kasalpantayanan ng kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mi ang ponbilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabiyempon magari manggaman king ngalanganga. Amen.
Kapayapaning ginumantabi sa kapilanman ke kayo. At kaya ang timunin. Ipakitangin ng pamisan metong tamuking kapayapan. Kapayapan po kaya kongan. Kapayapan, kapayapan. Niyo'y Kristo, ang kordero ng Diyos, niyo'y milalako king kasalanan ng iyatu, nuwan na rin mayahus king apunanan ng kordero. Pinoyak matampang tanggap kaya ka, dapat ikas may nga mano mo, kumayap na ako. Manalangin tamo.
Oig paming madugod, king aldoy ti, pasik nangan mo kami king kekang sakramento, kabang pagmasosyan ming kapiesta ng San Jose, ipagduado ming parating kekang iglesia, at king kekang lugod, ingatan mo ring kalam abinye mo kaya kami. Itiyadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Kay ba't na po ning misa ring pabindisyon lumapit na po king sanktuaryo, ing ginuman tabeya kaya kayo. Kekan timbul. Bendisyonan ako ning Diyos sa lubos mayupaya ing igpaing anak at ing Espiritu Santo. Ing misa mi dawon neo metam king lugod ng Kristo.